Kebedo pe amatoa eye be ochacha bena yaso yebe agbe akpata so subo mau yebe nyagbogblon dometo deka enyi bena dogbeda no mokpokpo me eye ngbati jimadedi o eye nyi amekokwe deka ke enti ye Yesu be abio no ke oyona bena stigmata ele dosugboli ebe agbeme gakevoa enwa muna bena betote mau subo o eya enye Padre Pio alo Saint Pio alo Pio de Petrosina be nutinya amekokwe be Saint Pio a oji ye odon kone bena Francesco Forgione lepe wetri atonlia me keke bla vivo atonlia lepe akpere ka alofa enyi bla nyi vo Andrea me eye etwa ben koto Grazio Mario Forgione eye enua men koto Maria Giuseppa di Nunzio eye wokpata ojile Pietresina le eduvide kele Benevento le Italie be gbaglaome eto akudo no onyi agbledala eye hosidota le Santa Anna be gbedohwame eye funuke be bawo subovi chanle eye edo fofode koyana be Michel eye do nyonuvi ameton ko ni novia Felicita Pellegrina kudo Grazia eye eto akudo noawa odo evia meveo sa ke oku levi feme eye kenebe hosidota la eson kobe Francesco eye be gblobena kaka kene edo pe amatoa eye ye ochachia bena yaso ebe agbe akpata kekem so subo mau eye be kpona eto akuno be laodi kakavado epe amewo Pietresina enye eduvitikwide kene oduna amekokyo be azan le mesugbo le pesiape eye Forgione be pomeoa onye subola vanvao eye oyina misa ndekenisi andekeni eye odona gbeda koyana be rosario be gbedododa ezansia zame eye le nkeke tomele kosira de kamea ogbena elandudu be aso dobubu Our Lady of Mount Carmel alo Notre Dame du Mont Carmel nti eye togbo bena Francesco be tokudo no mu isukulo gake voilà ogbona bible be nyao newa be vio eye fada de ka koyana be Agostino da San Marco ke trova zu Francesco be gbogbome be mojolala egblon bena kene Padre Pio le vifemea kene bedo epe amadia ele do sugbo eye bele do kakabado epe amewo eye le yebe de kajemea Francesco a ogbon bena ekpona jipo be dolao eye nto inado edokweme alo ebuna dodeko gade meo nele gbo gade meo la so be mu le funu eye betina kpon eye be kpona ntega eye le pe akpereka alofa enyi blasire ke vo Andremea kene be ope ameton le fioho be sukulu voa Francesco blon bena yedi benade ya ifra ya obe sukulu eye ya trozu capuchin kene bedo to capuchin de kene eva bio pepere nu le wa be eduame eye kene Francesco blon bena ya ifa da obe sukulu wa eto akudo no ngbe o eye o kple so ide Morcon le edure kejiji kilomita blavevo de ka le Pietresina gbo bena yo akpo bena yo be viade esu late ide fraye obe sukulua eye kene oyifunua obe bionu gomea ogblana ato akudo no bena nyatepe bena ejojina yo bena yo aho Francesco gakevoa ehia bena edolagba esukulu vide Francesco meto ejo ide edukemeona bena America be duame bena yave ji dole funua kama ene yate tu yebe vibe sukulu fe one ne bate sukulu ne bate va ide fada o chame sukulu a eye oho chicha ne Francesco le ahome eye o va fione nu le eyi yo me Francesco khonu kemiana be confirmation alo nu saint dodo le pewetri asire kelia ben keke blave vo Andrea le pe akbereka
alofa enyi bla asirike vo asirike me. Eye kene chichako hone Francesco awododo kponea eduji. Eye bedo monu pokpo bena yate ide fraye obe sukulu. Eye lepe wetri gbanto aben keke adenli adi lepe akpereka alofa asirike eton amea. Kene bedo pe amewe atoa. Eye be ide novitiate. Le capuchin fraye oko le morkone ame. Eye le pe wetri gbanto aben keke blave vo evelia mea. Eye be ho awu. Eye be sonko bena pio. Bena yaso dobubu. Po payos alo pap payos be nkonti. Eye ngbedodo ko bewa. Enyi wa meno nyinyi. Beji nono kudo tododo. Eye kebela so jeye be pe amandre be enukpakpala mele fada obe sukulua. Padre Pio womo zozon so ide Saint Francis of Assisi le Umbria. Eye kebedo pe amewe Andrea eledo. Eye be globena yengba tele dunuo. Eye nkume chano na de. Eye be no na gbojo. Eye nu na jeji. Eye garo me etona le edokweme. Eno na tru nusu gbo gasia game. Eye gado mu amate dunuo. Ele deka kwete no na adomene. Eye ameko wakudo le sukulua. Oglobena enusu gbo jona deji kene yomte sene gomeo. Viveto bena le gbedodo mea. Be Padre Pio a eno na sigbebena eto le edokwe menene. Eye gado me onto chonpone sigbebena ameke totele ayame e kokojo le anyigbagbo yebe notele ayame mle gende anyigbaji chao. Eye eyina edokwe me sugbo. Le pe wetri aden lia me le pe akpereka alofa asirike kudo amatoa mea. Padre Pio be dolele ova se unsugbo. Kakava na bena mkonola oko le fada obe sukulua. Ova du ebena wasoroda etoko yona bena. Mountain Converter. Bena le mokpokpo me bena tamnyo wa yebe dolele awa ola didi vide netro aya. Eye aya totron wa kpede nti vide. Gake voa. Dokita ova potoro na obena nela nywa one du eroda home. Eye oderoda home gake voa yebe dolelia ele yeji kpoe. Togbo bena yebe dolelia le yeji voa. Le pe wetri banto aben keke blave vo André le pe akpereka alofa asirike kudo amandria mea egba hu yebe ngbedodo ame. Le pe wetri enyili ame le pe akpereka alofa asirike kudo ame wa mea. Odo fada be awuna Padre Pio. Eye osu esodo fada. Eye nunola kewo eye adekia yenyi episcopo kuyana be Paolo Shinoshi le cathédrale ke le Beneventoa. Nkeke amene megbea Padre Pio wo yebe misa tutugba le Our Lady of the Angels. Yebe dolelia egbava le seunde jikwe. Eye odasi bena bateve no yebe pome ogbo le Pietrelcina ne basono wo yebe efada doa. Eye be no Pietrelcina kakavado pe akpereka alofa asirike kudo we adiame. Debe dolelia ta kudo cha bena bate no kpede enuanti keneji bena etoa kudo fofuao omuleo. Gake ojo ide Amerika be anyigbaji. Lepe amene yomea. Padre Pio engona nusugbo doda yebe gbogbon mebe emojola koyona be Fada Benedettoa. Kudo Fada Agostino. Wachoni Fada gan eveo ko wachon le Capuchin be monastery amele San Marco le Lamis. Padre Pio sona kosira benu von gome huhua so sona kudo ehome popolo kosira. Eye be potodo na Kristo to bena wate ina wadokuome. Eye wakpona wabe jijinyao zeve gbirika. Eye zereka susugbanto alendekeme ne olejilato ayi wabe domea. Eye zeve gwa no gbo wado ahomea wasodo nkunkikeaji abia wabe jijinya bena enunye alonu baraka yo woma. Eye be topodo na subolao
eya kpe nyina bena dogbeda no mokpokpo me eye ngbavon o eye enyi be nyagbogblɔ gãtɔ be dometɔ ɖeka eye be dzɔna mɔ na kristotɔwo bena ɖe one dzesi mawu le nuwo kpata me eye ne woadzi mawu le nuwo kpata keke me eye woadzi mawu be lɔlɔnu. Ame sugbɔ sena ye be ŋkɔ eye wowɔna mɔzɔzɔsɔ yina San Giovanni Rotondo bena yewoakpɔe yewoahu nuvɔ gɔme nɛ eye yewoabia kpekpeɖenu eye yewoakpɔ bena enya ya ŋutɔ ko le gblɔ nyateƒe ma. Gake me ne hia kpata ba hua tutu gbãtɔ va dze gɔme ko yɔna bena World War I alo Première Guerre Mondiale wotsã fra ya ame newo le fi ke ne Padre Pio lea bena woate ve wɔ dɔ kuɖo Italie be sɔdzawo. Le gaƒoƒo wa mea Saint Pio enyi nufiala kuɖo gbɔgbɔmeme mɔdzɔla le fadawo be sukulua eye ke ne wogba hiã frère ɖeka eye wosɔ dzo la woyɔ Padre Pio eye wosɔe sɔ ɖo ŋkɔ na sukulua kpata. Enyi bena lãme munɔna Padre Pio si sugbɔa gaɖe mewoa woɖenɛ ɖa le teƒewoa eye wogba trɔ yɔnɛ gbɔna woɖenɛ ɖa eye wogba trɔ yɔnɛ gbɔna kaka va se ɖe ƒe wetri etɔ̃lia be ŋkeke 18 dzi le ƒe 1998 me eye wova ɖe le teƒea kpatakpata eye wogblɔ bena musɔgbe la te wɔ dɔ le eteƒe wɔn. Le ƒe wetri 19 me le ƒe 1998 mea abi makumaku ɖe eva le nɔ alɔgba kuɖo afɔ ŋuti na Padre Pio eye woyɔnɛ bena stigmata ke nyi abi ko nɔ Kristo ŋutia eye le wetri ko va kplɔ wɔn do mea ye be ŋkɔ va le ɖi le dua me sigbe bena enyi ame kɔkɔe le San Giovanni Rotondoa. Ame alɔfawo sona monastera me va kɔnɛ gasia game. Padre Pio trɔ zu mɔkpɔkpɔ be dzesi ne amewo eye ame ko so egbɔa woxɔ ɖe dzi gblɔ bena gawame be sɔ gbɔgbɔme be enunanawo be ɖeɖefia le eye woke nyi bena eyɔna dɔ eye ye ɖeka nɔna teƒe ame eve le gaƒoƒo ɖeka me ekɔkɔna dzona le anyigba dzi ye be nɔna te le yame eye be gblɔna nya ɖe eye be wɔna nukunuwo eye be wɔna nudandonuwo eye gaɖe moa muɖuna nu kakakaka ne eyi dzidzi ɖe eye fada Agostino gblɔ bena le gaɖewo mea muɖunuwo kaka na ŋkeke ame 8 le Verafeno eye communion ɖeɖe kpo be nɔna ɖu kaka va na gawɔ me eye be ɖo enunana ke wosɔ hlẽna ame be dziwo eye be dona aɖe yeye tsã eye be ɖo enunana ke ne wosɔ trɔna dzime ne ame eye ye be abiwo ko le alɔ kuɖo afɔ ŋuti ne ke ŋkuna gbeɖegbeɖe oa wohũena lililili wonyi abi ke wohũena nyuie ɖe wohũena baɖabaɖa o. Padre Pio be ŋkɔ eva le ɖi kaka ame sugbɔ va le dzesi eye be trɔ zu gbɔgbɔme be emɔdzɔla eye le ebe edɔwɔwɔwo mea eɖe ese amatɔ̃ to ne gbɔgbɔme be shishi ne wo ame ke wodzi be yashi le gbɔgbɔmea. Padre Pio gblɔ bena tutugbãtɔa anɔ yi nuvɔ gɔme hupe kɔsira sia kɔsira eye anɔ xɔ communion ga sia game eye nanɔ hlẽ Bibla anɔ de ŋgblesue ŋuti eye woŋutɔ anɔ sra dzidzinyawo kpɔ. Le ƒe 1990 mea Saint Pio be edɔlélia gbava le seŋu le dzi gake vɔa eyi ye be gbɔgbɔme be edɔwo dzi eye le ƒe wetri 19 be ŋkeke 22 me le ƒe 1969 mea Padre Pio wɔ misa gã ɖe ke be sɔ ɖu eƒe 50 na gake me ne be xɔ stigmata alo abi makumaku ko nyi Kristo ba bi ko le ŋutia eye ame sugbɔ va funu ŋutɔ ame ko so tele ame ko ŋlɔna agbalẽ
ameko tsɔ le dzava vidéo ameko le tsɔ le dzava be akpɔe anya meke ŋutɔ be nya eye amewo sugbɔ gã wɔme eye ɖeke amewo sugbɔ ɖoa eva na bena ŋkɔnɔla ke le monastery wa mea egblɔ bena yewoawɔ misa gã eye le misa mea Saint-Pio wa edzagbagba ewɔ ebe dɔ gake vɔa ele zẽ kɔtɔe bena enu le tsi kɔ nɛ eye ebe gbetsã ɖiɖi kekekeke eye ke ne misa kpa kpɔtɔvi ɖe Saint-Pio la ke dzanyi le atarɔa dzi etɔ frayawo va kpe ɖe ŋuti wodo abɔ ga nɛ eye bete sɔ ɖi le ŋdeke me le ƒe wetri asiɖekelia be ŋkeke blaeve-vɔ-etɔ̃ me le ƒe akpe ɖeka alɔfa asiɖeke blaade-vɔ-enyia mea Padre Pio va wɔ yebe nuvɔ gɔme huhu kpɔtea eye be gba wɔ yebe ŋgbedodoa si gbe ɖeke be wɔnɛ le Franciscawo be ŋgbedodoa nu nene eye be lé be rosario ɖe alɔme togbɔ bena mte ɖo ŋusẽ le hlẽ rosario tsã le gblɔ bena medo gbe na wò Maria sesẽ ɖe o gake vɔa ele gblɔ enya ɖe ku ɖo gbeblewo ke wonyi bena Jesu Maria egɔme yi bena Yesu kuɖo Maria eye be ku le yebe xɔme le San Giovanni Rotondo le gave kuɖo afa pɛpɛpɛ me le ƒe 89 me gake ŋkeke viɖewo keŋgbɔe belava ɖo gãwa me ke ne Padre Pio kua stigmata ebu le ŋuti nɛ keke alo abimaku gbeɖegbeɖea abiaku keke eye wova yɔ dɔkitawo va kuɖo dɔkitawo ko kpɔna Padre Pio dzi sa ke ne wova wɔ analyse ne alo dodokpɔ ne ebe ŋuti la wogblɔ bena abiabu keke ye abikpa ɖe kpekpe ŋutɔm le funo ne míase gɔme bena munyi abi gbalo ye be nyi o eye Padre Pio be ŋutilã wokɔkɔe sɔ do aɖaka me wosɔ da ɖe tsɔtsi xɔ ke le monasteria me eye ame sugbɔwo su teƒe vovovowo afi vovovowo wova le kpɔe eye wole sɔ ame bubu kpɔtɔa tsã sɔ nɛ eye wowɔ tsɔ nɛ le ƒe wetri asiɖekelia be ŋkeke blaeve-vɔ-adelia dzi eye ame kewo va woabe xexlẽme la nɔ sigbe ame akpe alɔfa ɖekawo nene eye Padre Pio be azã le catholique xamea woɖunɛ le ƒe wetri asiɖekelia dzi le ŋkeke blaeve-vɔ-etɔ̃lia me ŋkeke wa dzi woɖona ŋku Padre Pio dzi le catholique xame ɖo